Ira ama, ira ina, niyo masih ba kezo ayay ta Yesu Keriso, fatua le tabarege ke damigu, datahale ke dawa ahono dede. Ira talifusa ni o masih ba ke Keriso, Maakeno obulo ita, bawa obulo, bawa nerotede migu UIM. Ya somuso tede ita wa malua fasumangeta kelobalangi, maowai ami ya ahong. Ya fau kami lobalangi. Migu maake migu Trinitatis Elohania fahasamrua telu. Berdae mi beekhunya zinuna sino mamondongo fi auda mi anuna bami suno lo balangi data wawa edede da babangondasi Yehova data musoi edede da babamalua fasumangeta ke lo balangi da tasuno ia manuna ita more bambuku zinuna numero ene ngawasara irugi eva Yesu wondrege zalawa. Yesu wondrege zalawa, siso ita bareng bawa, poni hama avefu, dozini faterenia, mangalulu fenania, bawolo Yesu mange. Bawolo Yesu mange. Ayat kedua. Keniawa asalawa, bahadiawa egua, oi kenia somane. Hesiawa bazoru. Esi soba gulidana, oya iya zoke, oya iya zoke. Wa engegu dei sebua, dei wa asalawania, si manetoi biasa, haya iya zamatera, sangorifi sondoroge, onolo balangida, onolo balangida. Ayat keempat. Sebuahlah kami ia, lemana famai dunia, manelah kami nama, haya ia
kere sangorifi sondoroge onolo walangida onolo walangida. Data hono gededa babaria busa baba bahasa buah kelobalangi muzizio itafefu. No obulo ita badae badai lobalangi ama babadai nononia Yesu Keriso babadai gehehani amoni pangorifida habadai Yehova sino membai banua siyawa abudane. Ya. Bau ila so aya si dadau badadau ma sebua. Sino alawa anene gosali ahe barunia. Serafi fenania fao malamane mane we au kenabera. Ni amonie Yehova ngahene ane. No anene la keminia gulidane masagere. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mangan reita. He lo walangi ma, lo walangi ama, ono ba ehe hani amonio. Maanda sawagele ke meso aya zama zehi sangurifi basang amonio ya aga baba omasimo. Efa oda aga bangawale ba makau ba fanan raike. Rara dedema bagi netu watu sasa. Tolon ra aga na alauga. Fatera da aga babozu wa aurima. Ena emarugi banua amaterwau bazuruko. Bamba boto si bohou andre masuno zo aya badedema babawe hedema si bohou berenono Yesu Keriso so aya ya aga sauri basifau mamatere kenama awagi he hani amoni yaduhu tumadau zapo manuna ita mori babuku zino na numero 2 ngotu afele 5 ngabua sara badua alimage wanusarere. Alimage wanusarere dao bazino numala amai dolano no selungu sarabangai zondoroge uanda kawezo aya hagai nigo ame Ayat 2 Moya zimai tahata bangonda si fogonima fefugo mati ededeku isai singo bawolo fahena wamini tede bafango siwa lima. Data fondondrongo daromali lobalangi moroi baga mabula lisifefena tehale moroi bazura telu moze faza 25 ngawasi wulu irugi pele 5 Imamat pasal 25 ayat 10 sampai 15 imane daromali lobalangi bami amoni andre visi 50 andre mi farongo ke badae wa aifa fa aifa ni hafifu badana
Devi wa de mi wa badozi ami ba mangavuli kami ko ketami ba mangavuli ni wara zamasana. Devi wa de iya mi wa revisi 50 adre baleto la manaru ami badae baleto la mi basi zokwa manu bahebwa nagu adre sile guti-guti baleto la mi ozaraga medofi meno devi wa de bani amoni ia mi wa moribadana mi ambuania devi daan revi wa de adre bazangavuli bazamusana otutania nasoni amawau kenawau ba mana euli hadia ia kenawau ba fauma bimi beete ala nawemi balazi hami uga fake ai van revi wa de bana euli hadia ia kenawau ba balazi hami uga fake mamasina na i amawa ke si mana daro malilo balangi data tema foma sinuna moriba buku sinuna numero 3 ngabua 2 sumange la oke ke sumange natawa ele horeda batalimo ita basiduhu lege badededa natawa baha horeda balefari ia bano satu le ia fai eva heda hore andre i hau ke ita abawa i heta fe fuzile atule andre damoi ita fenalo balangi si fau fangi dengi de babangobaha horeda musizio ita fefu mangandre ita helo balangi silo amo fa abele basebua fa omasi aboto badade maya aga sebuah hore andre batenga sinangi andra aga meita nefenau berengawale hore ma asese masawe gorisamo babangirangirama babihidema babangawale ni falua masiro ma tebai ma erai ngawale horema balasi tobini tana fenau lo walangi bologa dodo khema ba efa khema fefu ngawale hore ni faluama baba honi ra aga ba khnono Yesu Kiriso sino mangorifi ya aga ya duhu manuna ita numero buku zinono numero 2 fangawa sara na ubini horegu ke Yesu.
Imaneta romali lowalangi. Beibu si dedeu. Tengan ni be bazilebo to rauge. Babei ai lae. Tenga sasafu si bawa rauge dania. Olifu esa ai dania wa ai lau andre me ono alavet nuan rauge. Bale es ai itere tedeu wa ai lama andre me lakamba nuan rauge. Lahemi kelowalangi siawa. Data fondo drongo daro malilo walangi mori bagama buula lisiboho ni baso mori bazura Roma wazalima ngawasara irugi lima imaneta romalilo walangi bameno satu letede ita iwa elo walangi balazi baba mati bano atule ita lo walangi berezo aya ya ita Yesu Keriso. Morai khania gai watola ta onrasi mege wa ebua dede andre. Sila tebu le kheda. Bata suno ita meta dena la khemi lo walangi andre. Bating hada. Ta suno gai ita baba makau andre. Meno ta ila ia aso ge wana hate de fa makau andre. Ba fa na hate de andre. Ba ia aso ge wa abe. Bafa abe andre bai a asoge wanetena bafa netena andre bate bai te ala ita meno mulau badededa ba o masilo walangi andre bakage hehani amoni ni be kheda ya ahomu zamondondongo taro malilo walangi basa malua baba aurisi eroma ya aduh. Ya daete falua mamayaga idana irauno. Yami raama iraina ni omasyaba kazoaya. Da tafalua mamayaga idana irauno basimaka andi sinosotan fena lo walangi. Da manunai tamoro bambu kuzinuna nomor otu ae ngafulu afitu ayati sara irugi dua he Yesus sang urifi. Hey Yesus sang urifi same homu ya esa keudrono magama to evenang banosa amake masih so bazorugo maiga ma ohen dano ande fenau ema bafau ira to bali irau no me fahau ira baba nerelala sinduhu ande babu game fa auri silo aitu badai zo aya yang aga Yesu Keriso ya tu
Yami ira talifus sesatuan rauno ni bayaga idana ni memasia bakazo aya ya ita Yesu Keriso. Baba mayaga idana i aso ge wangefa bangawale horeda. I eva e baba amate ba ibe eva auri silo aitu bani hasamati kenia. Pamayaga idana tenga hafanefe idana sito ele. Iza idana ni oroi elowalangi si hasambua fau mataromani lowalangi. Lowalangi sama saja ngono gai ke pamayaga idana adre. Faudu bani oroi Yesu Keriso baba mayaga idana fepusoi. Taromalinia imane berdae. Ni ai mi bali ni faha fepusoi baba mayaga idana ya ira. Badai nama babadai nono, babadai geheha iamoni e. Mi fahal ira babolo e fefu hadia ia ni wa egu kami. Bahiza fau kami da o ero ma eke irugi ga mozua getedana andre. Hani haza mati ni bayaga idana da ni orifi bani huku zilem mamati. Ya boto badadami ba famayaga idano irauno noni oroi elobalangi. Faudu baba maduhu zurani amoni bere mefangoroi famayaga idana manandesa basoi maafefu. Ya ia da fefu niha hesatua hesi bohou ebua hesi nobiha fangirangera bahegai irauno. Mi fonodongo daro mailo walangi moro baduria somuso dede ni suramareko bazafulu. Ayati fele delu irugi zifele ono. Bala o he kenyan raono ena ibabaya. Bala tegu zolohe ando ira ni fahaunia. Bame ila Yesu bamofenu ia. Bai manekera. Mi fa amai kegu raono. Bai mi tenawa ira. Bazi mana sampanua lo walangi ada. Sinduhu ni wa egu kami. Sile manema banua lo walangi ada si mane irauno. Bale mana lalania bada ba italagui ira ifahu itufa egera tanga. Babazura ale wazinenge vazadua ayati telungafulu asiwa imane. Kemisa gamabulali ande babandrao nomi babadiso bazareu fefu gofu haba ato ni kau ni zo aya lo walangida berdae wata ohen rao no ande bata tau badanga zo aya safenu faumasi melefangi wadededa bafa atauda bafa atauna bakenia so ira ya amira talifuse molo bazino iore Yesu tafalua mamayago idano andre badai lo walangi ama ono ba eheha nima ni amoni te bayago idano badai lo walangi ama babai olifu ita gete bekolida bagulidano andre wano amada lo walangi ade ba ama rauno da geus samatere ya ira basondoroge. Te bayago idano badai nono baba maduhua keda wado Yesu Keriso ande zangi hau ironoda. Hege ya ita satua moroi bangawale hor baya ia zango sambua ya ita baba amate baba memausonia ena usimane Keriso sino mususugi moroi bangazimate si manege ita baba nema fa auri. Te bayaga idana badege he hani amoni baba maduhu keda wa he hani amoni sangi ai gete deda bate deda noda gei baba ifatumbu ba mati ena wa ira fefu ba modane dane baba omasinia. Ya duhu manuna ita to zinu dano mege otu ae dengan plafitu ayat telu ba fahe Yesus sang orifi.
Maana beseki Mauri rau noma Afutola tema Mauri zo aya Dute pai humede fefunan rau noma Wangande yo uho si otarai nama Mangandre ita. Eso aya lo walangima umbu wa auri bafangori fima. Berba omasi bafai badadeu wa ma ohen rauno andre. Ena fahovu ira. Ya rauno mani bayaga idana. Ba ena ke badai lo walangi samesa te bayaga idana ira. Ba te bohoni ira bage hani amoni Pato bali ira o khetamu. Bate ma ira to bali manuau. Patumbu badadera wa mati. Panetena bafa omasi falefarei ira bakeu hena so wanandrai ke bafang abudede ba aro wa matira ena ela senda wa auri sila aitu ya duhu ira talifu sesatuan dauno no mirongo wa mayaga idana no ihono ge Yesu Keriso Babang oroma fabu usali buala fangorifi ba ikau nin rauno andre Yesu Keriso babe ame kenia berdae misalah ini rauno andre baba ne mali wanofu ni tanda saige khemi ba fatua ledae data edongaga lida baba maduhu famatida ya itania Keriso muzizio zato Edro ngalida ya omamati kelobalangi amasila abe fabele sombei banua siawa abudane ya omamati ke Yesu Keriso so aya ya ita ono lobalangi siasa mesa nei temani nania Maria ke gehani amoni ono no alawe ia no managu ia bareng bawa fondio filato no te foreva ia mate balako no mai ia bambanuani hatou no maoso ia moroi bangai zimate meno irugi telu ngaluo no manaha ia mai bazorugo tumadau bagambele lo balangi ama sila ambe fa bele yotarai da mangabuli ia dania babangu huku nia sauri abe zinomate ya omamati kegehehani amoni bau fatia sampua banuani amoni fefunia Keriso fa abesani hani amoni ba fange fahore ba fe mausom boto zimate ba fa auri sila aitu ya duhu muda dau zato ba muzijo maneza tuadrano banahia ya mira talifuse hadia omasi ami ena emu bayago idana raono ade badai lo balangi ama ono ba ehehani amoni nasi mana ba mite maligu o masiga adia moroi badadami omasi ami ena raono ade to balin roton roto joro yomo lo balangi he baba auri bahezui baba amate na moroi badadami bamite maligu moroi badadema adia moroi badadami mi fabu ugai limi mi fahal dan yan rauno ade baba neresidu lala saiku kelobalangi na mi fabu ulimi bamite maligu moroi badadema mafabu hadia moroi badadami mi fatengin rawono ande baba mahal banomo lo balangi
Bami fahau ira balala mati nia keriso Protestan. Ena eto bali iran roton banuan nia keriso sauri bake Yesu keriso. Namo roi badademi bami te maligu, moroi badadema mafatenge. Nasi mana data tau badanga lo walangi dono da adre baba mayaga idane. Muda dau ba ikau ni sama-sama sebapa sekretaris jemaat. Ni bayaga idana zotei Azena Kalista Gula, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Februari 2025, anak dari ayah Febertinus Gula, ibu Sherlyn Kristiani Gea. Kami panggilkan ke depan. Azena Kalista Gula. Ubayaga drauga idana, badai lobalangi ama. Badai nononia Yesu Keriso. Babadai jeheha ni amoni yaduhu. Le fangorifi badana be balagai teba ni beba ni habaguli dana babangorifi ya uga. Bairo de Yesu anda. Yaduhu. Azena Kalista Gula, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Berikutnya, Zotei Flosi Madala Zega, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Mei 2024, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Fajar Suwardiman Zega, ibu Krisdame Purnamasari Telambenu. Flosi Madala Zega, ubayaga drauga idana, badai lobalangi ama, badai nononia Yesu Keriso, babadai jehani amoni yaduhu, le fangorifi badana be balagai tebani bebani ha baguli dana babangorifi ya uga, bairo de Yesu anda. Yaduhu. Flosi Madala Zega. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Selamat. Ya. Berikutnya, Zotei Jayden Blesman Solomasi Zebua, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 2023, jenis kelamin laki-laki, anak dari ayah Alfred Sohadi Zebua, ibu Mesinia Zendrate. Zaidan Blesman Solomasi Zebua, ubayaga drauga idana, badai lobalangi ama,
badai nononia Yesu Keriso ba badai ke he hani amoni ya duhu le fangorifi badana be balagai tebe ni bebani ha baguli dana babangorifi ya uge bairo de Yesu ande ya duhu Jaidan Blesman Solomasi Zebua. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selamat. Berikutnya, Sotei Naira Solomasi Zai. Tempat dan tanggal lahir Nia Selatan 12 Desember 2024. Jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Octavianus Zai, ibu Ameria Lasi. Naira Solomasi Zai ubayaga rauga idana badai lobalangi ama badai nononia Yesu Keriso babadai kehe hani amoni yaduhu le fangorifi badana be balagai tebe ni bebani habakuli dana babangorifi ya uga bairo de Yesu ande yaduhu Naira Solomasi Zai, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Data tohuge manuna ita moro bambu kuzi nuna nomor 2 ngau tua ngaflasiwa ngabasara irugi zi 2 keriso Yesu fonde gezi seki. Keriso Yesu fondegezi saki ma fondegeza lawa ya kegedegu bafa aurigu irugi Mozua. Eseki haga luo abebawa bagevi bahambanua bahaga Yesu zabeleseki meihagai Posisio satuan daun obanahiara mangande ita Yehova lobalangi ama kema bakezo aya yang aga Yesu Keriso masunonda uga moroisi ai ke badadema bama ande sawa geleu ga mabu ulalima ande
Wahau sae dede mabangi bua irao no ande meno badang auso. Ma ande ke we bua dede hera. Pabai ai pa bade dera daro malime. Abele ira babolo ekeu. Timbang awale ba mai lungu awe dan rawa. Bana elungu ira ena babai beheli ira. Pazugi-zugi bade dera bale sameta hore bai roma. Amo lage wa omasi mehen rasa tuan rono ade. Abele ira baba mahal ira ono ade ena lala wa auri ra faudu bazo masin ra uge afu oi orudu ra aga bada bagomo zua baba nuno ya uge ya duhu udah dau itu uge. Ia dae TBE ke daginote babolohe fasembata da ke lowalangi tamu samuzei ke bamee he fasembata si fefena basi manege zimendrua basi medelu awe ame ela ni fasaufena ni tando saige ba UIM Sunday basi ofena ua data fonodongo li lowalangi me imane andra ufarou de demi ya ami ira talifusa mori babaha kedede lowalangi adre ena ami be sumange botomi sumange sauri ni amoni somasi lowalangi da eba mo sumange lowalangi kemi si sotede tafa ema basembata ke lowalangi bamanuna ita mori bambuku zinuna numero 2 ngautu A50 awalu ngawasara irugi 5 no oyambu alau kegu. Yesu, baik bedadang
Data pasau basembatada andre fena lo balangi musizio ita fefu. Manuna ita more babuku zinuna numero 2 ngotu a nga fulu asara ngabuasara 2 eva baene yae zumangi. Sembata ma o Yesu mange Yehova ya Yesu mange sembata ma sembata moto no soba fa aurima sembata maawasi galezo ayah Dumadaw sa to.
Data fau gedededa babanuno lobalangi, fau masih nuna ni Olohesi vokal grup Glorify Kids, fau masih lingkungan telu. Gembira kami anak Tuhan. Ku berseru kami anak Tuhan. Kami anak Tuhan. Ku gembira kami anak Tuhan. Kami bernyanyi karena anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur jadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur jadi anak Tuhan. Ku bersyukur kami anak Tuhan. Ku bersuka kami anak Tuhan. Ku gembira kami anak Tuhan. Kami bernyanyi karena anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur jadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur jadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur jadi anak Tuhan.
bersyukur jadi anak Tuhan. Kami bersyukur jadi Anak Tuhan. Terima kasih. Data paana dededa wa mondondongo taro malilo walangi. Manuna ita more babuku sinuna. Numero otu aana ngafulu atelu. Uhonoga sibai dedeku. Uhonoga sibai dedegu bawa mon gondrongo lima Yesu mangalulun daogo fena bagame kaheme iya Bayoni hau Yesu doji gembanua sama tiga ubo kai dedegu kau Yesu naya daro maliu si ogete le sama male taro malimba si mai fangabele utema sorai badege Ya iroroge dedemi ave gera erami Fawa dede ande kelobalangi sabele moroi bagera erania fefu bah keriso Yesu moroi baba omuso dedema ma ondasinda uga Yehova lobalangi bazorugo Meno sebuah tede ba sebuah faomasinda uga baba aurima bongi ma da ba sinangia masuno dema no ma falua tane fenau ia da eda ba ma dena wa etema bayada eo masinda agama rongo da Roma 5 Meda ezito bali ewa aurima enosoma basanu turu lalama sangabele yang aga baba malua somasi nda uge. Mande ke fahobu ega bokai de mafabele ke hame ena emo urah kanda aga taroma liu bazima ke ade. Enonime ande sinomo ambeta fabele ebayoi nila kemime ba ebe wa atua ba faabele bade Yesu no manganda da aga yadu ya mira mai raina ni omasia ba kezoaya taro mai loba langi sinangia tangi renusi bazi ke ande minggu tanggal 5 bawasi ene 2025 te halemor bazura Yesaya faza dengan plasara
ngawasara irugi zisiwa. Imane badai bali nononiha. No ahono keguge heha zo aya andre heha Yehova meno ibayoi ninda o Yehova baba ma ematuria somuso dede baze bua famakao no ifatenge nda odo bawo dalu ini sino arasa tede baba bangombaka fangefa banikuru basa molala tede bani fobilagu. Baba nuriai ge devi omasia ke Yehova. Baba bawa bolau bale ke lobalangida. Baba ndara tede zabu tede fefu. Baba maema bazabu tede ande banua ziona. Aya salahi nabu bafanika faobu abu dede salahi wa abu dede. Babaru wailewa salahi wa atau dede baha. Balabe edania teira dela geu wa atule sinana Yehova la keminia. Balafulila otomosi gadudula sino arasi bai. Lafulila azeki zadudu banuan ratua bohou la bee banuani reifena. Adudula bagete fena saai. So ni habe babo kubaloi urifemi. Ni habe gei zonobi kami baso halewe bakabu nagu kami. Ba teimi ba ere Yehova. E noni lobalangida labe e teimi. Emi dania balazo ni habairo ba mi khame gana ara. Dua binaita dania zalahi bango aya adremegi wama iki dania ira rohu salahi wa aila megi adre ba dua binaita dania khera badanera fa omuso dede sile aitu lasenda menoso masih satu lera odo ya o Yehova basogoro ni rabu mana ba wale atule ube e beli gelera le falimodo ba utehe kera babu usali sile tebule ba anehe dania niha bairo ma ubura bala ilama madora soibe doji sangila ya ira ba aboto ba dede ba nomado ni fahovu Yehova ira irugi da darumai lobalangi Yahobu fefu, shalom. Tatu somuso tede ita malke andri me ite da soaya me tatane fenania baba nuno ya iya. Malke andri migu uem. Ya, jadi nohau kali tafalua dasai. Jadi United Evangelical Mission daa sebuah lembaga misi si sobat Jerman ba bereta dainia da RMG. Jadi terakhir diinternasionalisasikan dia menjadi UM. Jadi sudah menyebar ke seluruh dunia. RMG atau UMDA no aboto badede da wada azolo heturia somuso de badanunia. Jadi mata sofu-sofu ada manewa taraya ke UMDA ada manewa ta sabwa bamigu ia ta ohe ya karena dia sangat berjasa dalam kehidupan gereja terutama di gereja BNKP ya atau khususnya di Kepulauan Nias. Jadi RMG atau UM inilah yang membawa kabar baik, kabar Injil di Nias melalui para misionaris yang kita kenal adalah Tuan Denginer pada tanggal 27 September 1865. Baik rugi maka UMDA masih berbuat juga kepada BNKP.
Walaupun sebenarnya no atua itada asai. Imane-mane fem tengah saya ni balau zoi mana ami. Ni balau zoi mana itada. Tengah ni dena mi mana moroi ke no saya lawan refimi no dewasa ami secara misi. Ya ami bermisi ada BNKP. Ya itu ya. Makanya sebenarnya peringati bazima kedah. Mikiri misionaris luar negeri. Bazila nasa mamondondongo taro mailo balangi. Mi bantu secara dana. Berle mungkin berjalan misi na lehadigi dana. Bale mungkin berjalan bahkan gereja dagi na le dana. Ala kami elai wa paketua imane harus hibau pemerintah harapannya keriso. Berbahaya dah. Bawa bandi-bandi ke masa Covid hana dah turu-turu mana. Ya, turu mana tahu keuangan dah. Iya, masa Covid kan sebenarnya dana operasional gereja ini tidak berjalan ya. Ya paling gaji-gaji para bantuan, tapi untuk yang lain-lain itu tidak berjalan. Makanya agak seimbang. Tapi ada dana kebutuhan operasional pada besar sekali. Saya lihat itu setiap minggu itu di atas 10 juta itu. Fakul-gulu manira pengeluaran, bahkan buat pengeluaran moriba pemasukan. Nah, ya wasa enal tadukung hal-hal misian ya, sehingga bisa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, kabar baik. Bapak Ibu, ya. Jadi juga masih berbuat sampai sekarang. Ada banyak mahasiswa yang diutus oleh ini untuk beasiswa, ya. Mungkin ada di STT Jakarta, mungkin ada juga di luar negeri. Banyak sekali ini berbuat di BNKP. Oleh karena itu bukan kita harus terus mengharapkan, tapi kita juga berbuat. Jadi itu makanya Taubulogya Mela Bazima Kodai, sekedar kita bantu untuk pemberitaan atau membantu pemberitaan Injil ya kepada negara-negara yang lain. Nah, tahu apa to bade de UMDA. Nah, yamira mairaine no masih bakazo aya. Tu homiku bazima ke andre ya ada panuri aiga defi o masih ke Yehova. Fanuri aiga defi o masih ke Yehova memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yamira mairaina bazifasuya ita atau ni hasito sasatudu. Lumana de itu de tenafu. Oh ya, ngawale wa afate de dera wa atau sasara mungkin berwa apa zoguna ya? Bisa juga. Mabar konflik si terjadi. Mabar situasi ekonomi. Itu de tenafu mangare-ngare tanefena lo balangi ba mangare-ngare tanefena niha. Ya. Bahadian dibutuhkan niania si maneda tatu labutuke lafutei daa turia sisuki kabar baik labe kera semangat balabe kera motivasi bana tola kita bantu ira bangawale zogu. Tapi Bapak Ibu itaria bagina teda berita sagalua maturia sagalua itaria atawi tabamondrongo ya itaria abu de tabamondrongo turia yada kabar ya atau berita pada saat ini sangat menakutkan sekali. Itaria satau ita basa huli de zalua. Lula na nomi baso berita de zalua me mega bar minggu silalu. Ia da salua baserang Banten. Ni akhiri sudah. Itu bagi ronganinya. Menoro maya baselingku berdebat ia ke rongania basi bongi. Meno fadebat ira baru tersinggung emosi ya lo. Biasanya nih ada dan olah singgung kesalahannya emosi. Ya bu ya Afrika.
Tenga Yahu ia eha. Ihabu ya ia, ihabu ia Afrika. Ihabu ia sogemi-gemi. Babarme Yahu ia sogemi-gemi, ihabu ia Afrika itu pagi. Ivalio bapagi tali kolabu kelambu. Simana berita ni basogu bermasuk ba TV go ya noa. Oh mate. Pameno mate ba ibu alibi. Dia membuat alibi. Biasanya ada nano salah ya lui cara ena bui oroma. Dikelabui. Sehingga seakan-akan mereka menjadi korban perampokan. Ya. Nah, jadi mau ya bakabagoni. Ba ibu bedanga tungannya no magi sinomate ba ife au kanya no funa. Yo mitolo. Bana to hari ni ha. Wala fagi wah perampokan tak. Ternyata baza furiania opena oroma. Labalu-balu guys jahat, labalu-balu guys leseki Bapak Ibu satu saat itu akan nampak. Jangan salah. Boleh orang tidak tahu tapi ada cara Tuhan untuk menampakkan kejahatan-kejahatan itu. Bailau mekege ya fake videonya daw baca kedegu irono daw gide nasa. Itu umur 7 tahun itu. Bailau mekege alai daw ke kawa. Ikelabui. Ternyata dua tutup daw ternyata oroma. Bapak Ibu yang terkasih ini menakutkan sekali. Tengah solohe omusolade daw. Tengah solohe semangat dalam kehidupan kita. Ya. Abu dada hadia na alua baba aurida. Bahadia na alua bazifata ke dada. Padu dada gudale ni hawinia hania da. Si manis no tabasono mege. Lesa hono kenya geheha. Dawe sa hono kenya gafuka. Zisokonia. Ya, daro mailo balangi bazimaga ande niangir nusida. Sengaja lebih slide megida, no bisa fazeki arba, oleh agak terganggu daud. Ya, taro mailo balangi bazimaga da ya iya da bawa maema turiar faturia omasio kelopalan. Bahani haza maema turia omasio ando. Hani haza maema turia omusola dede ando. Ani hasino ahono ha. Tayo badamigi. No soke guge he hazo aya ando. Ha Yehova no ibayoi ni da o Yehova. Ini luar biasa ini. Wagu-wagu ang irangiray kebar-bardaya iya lo. Nano ihabu haniha. Nano ihabu ibaaho no kanya zisoki. Bato balik ya sama masisuki. Badal nada ziso baba aurinia silesoki bado dunia. Badal manozi kalua babevenia babavania bado dunia bani faluania sila atule manuta. Secara tidak sadar itu. Dai wa badai no ahono ke guge aso aya ando ha Yehova ke saya iwa da batergenapi ya dania ke Yesus Kristo pasti dudu sa eno ha Yesus Kristo ifa ema turia ba muso dede turia bangefa Yesus Kristo babanua baji sagere ulidan bahadia itu duna mege badai. Wa ahori ibali fa abudodo to bali fa omusododo ni kuru ba ibu kaida bilagu ahori ibu kaida macam-macam bana megenya silumana ya bato bali nya si kayu ya nania si tosasa ya mege ba yohe yawa derajania lo balang da duria ni faemania kai faemada Yesaya babanua ni ha Yehuda luono sino barusan aifa ira moroi ba drabeli luono. Menole tibo ira ba aheta ira ba da fitu ngavulu wage ira ba da aheta ira mangabuli ira babanuar ba Yerusalem. Ba menola rugi re Yerusalem bala fagi Yerusalem no ori hancu.
Ladi so urusi menolati bo iya bara ira badamiki. Bato sasa dedera. Ay tu de tenaper ay wano irita lo balangi dalay luhada sa Yesuaya. Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak ada lagi arti hidup ini. Noyo sabuyu itaniha bairo. Megeni dunda ni ada. Baik saya mira ama iraina ni masih bagaso aya. Da ewa ibe duria somusodede. Yesaya di bambanuania. Ena mangabuli semangat dira, ena musuh dedera, ena berpikir positif, optimis. Babo jalani faurira, hewa ay nolater ba basaki, hewa ay nolater ba amarase, hewa ay oyang awale beban ba auri. Salua babauri. Tapi lo balangi lefarei kera soya bagota luara ibe kera de tenafe lo balangi. Dan ini duna ni abada emigi. Ya mira mairaina ni omasia bagzoaya. Dia wana osibai. Ori tu wana wo manukewita. Ya lo, vai na so warga jemari mana kunya. Bawa kibuali kuda nena mau suia. Tapi lu akan nano ya dah se wada doko mana. Sara ena tahenage ena ahono ke dageheha. Berenoi ter dalam baminggu silal. Sehingga nano ahono ke dageheha bato bali ita sama yaga sisehi. Turia omasio. Ya, oroi ke Yehova. Bahebi saya na ahono ke dage ya, si duhu ta'o auri faga daro mailo balangi babaurida. Kita menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai pendengar. Ami ba modrongo busa, babi baba maluaya ya abua. Tengah sa mondrongo. Tapi tafalua babaurida bongi bama ke bayre ke to bali ita hobu bani. Bana no soka takehean ya monia io fakake ita lo balangi go veza so ita. Ya mira ama iranya so telu fi iniha. Pamai gigu ya telu. So da niha da. Na so ia bago talua gangobuloa. Bana lo ya iya le masalah. So iya, le masalah. Artinya ya biasa-biasa saja nih ada. Tapi itu sampai parah. Nah so iya bako taluan niya, bako taluan ka ngobuloa, abu dede ni no to hari zuni ada isu. Allah itra no to hari Yesus. Ireke mga degado niha. Ena lemay na madani na dadaada niya bago ngobuloa. Abu mana dede ta to hari ni. Mangada si vasui bersa solo abu dodo iya solo he masalah atau mangada mesodo ba medan pelayanan to hari ni nada meya kege pa berde tangada salahi ma angada salahi to ngagua to ena mate manu iya wahana ina iwae solo abu dodo mana ba keluarga ba pa berde hana mai fa mai ba famaira alabe ngabala mana ni valwaluania wai oh ya babanga kamati manuia umane love tengah halewu wadita ngadu tahu babanga salah ini yang mate ya dalewu wadita adalah mengadu salah ini sokonya pertoba ifalalini kira-kiranya ibu hono gede telah mengadu bu ina ifalalini kira-kiranya madar banom ahuli si maneda hati berrebasi maneda berada tu balik hobu. Tahu sih sokonya ya gafuka. Ibu-ibu mana rumania, faudu mana yang mau banomo, bamai. Mudah-mudahan hati bawarga jemaat BNKP zi famai online. Lo judi online. Judol. Ale fauri bada bapak ibu. Tekiko wa auri keluarga. Itegu itu ya. Nah jadi
karakter finia yang kedua dah. No mege nasoia abu dedenia. Lawai na tohare suya abu dede dada. Padu dede kulate ibadah. Ada amin. Amin lade ibadah ada ya. Selalu ya membawa sukacita. Tapi Bapak Ibu ada yang yang ketiga. La sofunia dana lemoia izo namada. Izo ni nada i. Apa lemoia makda bali idah nasobu masalah ke namada da solusi ya ibe gira sisuki. Ibe buah gira sisuki. Ba apalagi saya na yohe makanan bergizi. Ya yo makanan bergizi, wah so tahu. Jadi suka mentraktir orang kan gitu kan enak. Wah, kira bapak-bapak situ udah, so si ulang tahun mau ke apa? Senang ya kan, membawa sukacita, senang. Daani hasoloke, fawwatu. Umane ke daya bapak dogo tafili so ita. Ada nomor sarano mege, ma nomor dua, ba ma nomor telu. Tatu dani farou daro mailo balangi basi mago andre. Ena to bali ita sinomo ahonoa ehehani amonio badededa. Baire ke gofu ezamane so ita. Ada zalua. To bali ita ho omuso dede ba zifasuya ita. Omuso dede bagangobuloana to hari ita. Bermengamal gamuatada ngawala ni faimada oi sisaki ya oi sisaki oi soadu si fautu bazo masi lo balangi ba terlebih to bali omusola de niha bazi fasuya ita dua dau basi telunia ya ida apa ya batadani wale parai lo balangi baniha sabutu. Hule megeni tuna nyada. Walai rei panuania iraono Israeli ade. Sino abu tete memang abuli ira menosa ai baruntuhan Yerusalem so ira. Itaria besor runtuhan Yerusalem baba auridade naguna itafuhu. Na tekiko ekonomi da. Na o yang masalah ni hadapi da. Na o yang awal zalua baba aurida. Noro ba auri tebai ita iswaya marase dasa ya talui lala tanabe la talui lala pintas jalan pintas dah cuma masing-masing ya dah jalan pintas lala sadogo-dogo ni alu-alu ini ya bagi neta. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih, memang perjalanan atau cara-cara Tuhan untuk menolong umatnya, cara-cara Tuhan untuk menolong kita di luar akal kita, di luar kemampuan kita. Tapi harus faduhu dededa, harus haro dededa, wa ibu kai lala walangi bangawalde. Gabula teteta. Da ei ta aro ewa mati da kenia. Batalulu bauri da kenia. Bei fare ita. Baba nuno, baba mosumange ya iya. Baba malua somasi iya. Ya daji to bali loeda balala bauri da bongi bama Ya duhu ni tanu badede tihar muri bazura. Yesaya dengan fulu asara ayati saraa. Data ironga gelida sara dua telu. No ahono khegu geheha so aya andru. Eheha Yehova. Meno ibayoi nindra o Yehova. Bava ma ema turia somuso dede. Ba famaka. Sekali itu. No ahono khegu geheha so aya andru. Eheha Yehova meno ibayoi nindra o Yehova bava ma ema turia somuso dete ba sebuah famaka kay tolo ita soaya mangada ita
Sawagele ama bazorugo daroma lima. Wa ufahono ke magihihaan. Kena to balindra angga fakakiu baba ma ema turia. Turia si sehi bazi fasui ya aga. Hena mo tetenafe ira. Ba ena lasu nondra uka. Sawagele daroma lima andeso ayah. Ya to balinda agan dela hobu mego feza sonra aga meno fahuna ke magiheha ena ba keluarga sonra aga ena ba ngogobulua sonra aga ena ba lingkungan sonra aga ba gofeza mana sonra aga ya si duhu to bali fakakeu da aga banwao pada Yesu no manganda da aga ya duhu no mafon dongoliu lo malangi so ayah pada Maria fabai olifuka fahobu iya kema ena Data foga dededa baba nuno lumalangi formasi nuna ni olohesi vokal grup formasi lingkungan telu.
Ia dae data bododongo gangobakata babanuan ya keriso ni faema roto majelis jemaat. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta maowai amefefu ya ahobu. Shalom. Ya soba wate de ita we amoi babos pasumangeta kezoaya malko ande teratera datalifu sema sabena moi bagosali ande ni denada baba muda sida baba nunoda lobalangi bazi malko ande ya tobali dela hobu fangaro mamatida kezoaya. Sangai halewa minggu 22 Juni 2025 ibadah kreatif dilaksanakan kaum bapa Huhu Sebua Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH agende satuannya keriso Amanaira Zai Lini Ogunae bahasa Indonesia pelayan tanda bee tolatabaso bawarta jemaat ande basi manege sangai halewa ba komisi pelayanan anak tolatabaso bawarta jemaat ba sangai halewa ba pos pelayanan BNKP Yogyakarta tolajui tabaso bawarta jemaat ade angom bakata bambanuan hakeriso Falu kasata pendeta BNKP Jemaat Jakarta majadwal kunjungan mau bakae bambanuannya keriso awe kerasatuannya keriso jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta ni falua bangalu Salasa Rabu bakami tanggal felewitu felewalu bafeleziwa Juni 2025 hari tolatabaso bawarta jemaat ande mutetena kenda doton-doto satuannya keriso lingkungan ena faema kenda pandita hezona hia banuannya keriso sedena mufal lukhaisi balingkungan zamesana sekolah mengandel mapea komisi perempuan muambakae mengabuli wa sekolah mengandel PA komisi perempuan BNKP Jakarta Mufalua maeke ande Minggu tanggal 5 Juni 2025 Aipa kebaktian banahia ande sangai huhuo Bapak Pendeta Adielila ISTH ba agende Ibu Ina Iman Zaluhu tekauni maafe fundoto-doto komisi perempuan ena sihasara tedewi fau bapea ande ango bakata ande no salahi zurabu kauni sekolah mangando mapea komisi lanjut usia mumbakae wa sekolah mangando PA komisi lanjut usia mufalua baluo minggu tanggal 12 Juni 2024 aifa kebaktian banahia ande sangai huhuo Bapak Pendeta Adielila ISTH tuho bergantung pada kekuatan Allah hal Korintus 2 ayat 5 ayat 2 Sarah Profeta 5 tekauni maafe fundoto-doto komisi lanjut usia ena usia Sarah tedewe fau bapea ade ango bakata ade no salahi zurabugauni sidang majelis jemaat BNKP Jakarta mubakae wa sidang majelis jemaat BNKP Jakarta mufalua balu minggu tanggal 1 Juli 2025 beji felen 2 wib baruang ibadah BNKP Jakarta tekauni maafe fundoto-doto majelis jemaat BNKP Jakarta awe utusan warga jemaat ketua BPPJ dan ketua PPHBG serta majelis pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resto
45. Ena usia sarata de me pau bahalu ande ang bakata ade no salahi suramu gauni. Ibadah kreatif. Mo baka mengabuli ba agenda kreatif tuho Yesus menaklukkan roh jahat ni dunia Komisi Kaum Bapa BNKP Jakarta Mufalua Baluo Minggu tanggal 22 Juni 2025 berzisiwa Bagosali BNKP Jakarta. Tekauni maafe fundoto-doto warga Jemaat BNKP Jakarta ena esowa wate de mefau balala halu ade. Si mana gay mutetena bandoto-doto Komisi Kaum Bapa BNKP Jakarta ena olafa ane wa malua agenda minggu ande. Agenda United Evangelical Ministry UM Sunday Faudu Bazura BPHMS BNKP nomor 577 garing 11 garing UM garing 5 garing 2025 tanggal 17 Mei 2025 membaka mengabuli ba agenda UM Sunday evalua mahu ande tanggal Minggu 5 Juni 2025 Bagosali BNKP Jakarta. Amela di pasau pernah sanadesa taman mudeheni halewa UM Sunday evalua mahu Minggu tanggal 5 Juni 2025. Simanagai amela ni pasau pernah sanadesa bawa nandeheni dana pelayanan sinodal atau DPS BNKP Mufalua ba agenda minggu tanggal 22 Juni 2025. Retreat 2025 Gereja BNKP Jakarta. Bazar penjualan makanan. Baban undeheni halewa retreat 2025 membakha bambanwani hakeriso Bamfalua bazar penjualan makanan balu minggu tanggal 22 Juni 2025 ma'aifag agenda minggu balantai dasar Gosali ande ni dunia panitia mutetena batu warga jemaat BNKP Jakarta ma'afefu ena sterote de ita baban dehe di lala halwe ande. Famalalini sangai huhuo barestor 45 BNKP. Faudu bajadwal sino ifaane BPMR 45 BNKP. Mubaka wa falua wa malalini sangai huhuo ba sisagero resort 45 BNKP. Ni falua ba agende minggu tanggal 12 Juni 2025. Ya iya dae Moroi ba jemaat BNKP Jakarta Bapak Pendeta Adelila Ia STH Nahia silang layanan BNKP Lampung. Moroi ba jemaat BNKP Jakarta Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH Nahia silang layanan BNKP Tangerang dan BNKP Depok Pendeta Ketetapan Neh STH BNKP Jakarta. Wawal pasembata. Saldo awal siwawulu awaluzuta asiwangotu walungafulu aenoribu enengautu afele walu rupiah walungafulu sen. Penerimaan fele waluzuta alfangautu telungafulu afituribu enengautu alfabulu arwa rupiah. Pengeluaran Pelian 2 juta siwa 1.050 asara rupiah. Basaldo akhir otu 5 juta efangotu afele 5.000 aduangotu asiwa rupiah 80 sen. Sanerete de loba atumbu fa ato fele 5 niha badai majelis mengucapkan ya ahobu badarta dan wabatumbu
Ya ifahubu ami lo balangi. Di baso si Roma eke, dalam tabaso bawarta jemaat ande, si mana bau warta jemaat, ya fauma itolo italo balangi. Ya ahobu, shalom. Manuna ita more bambuku zinuna numero 8 alfa wulu awalu ngawasara badua heya ita samundongo. Mangandre ita Yehova lo balangi ma ama zo aga Yesu Kristo omuso de mameno ete ke maginete ande bameno ete ma endra aga moro baba omasime so gatane fenau baba nuno ya uge bazi ulebongi ande no mau ezu mangi ke so aya boto manosoma Abang abale jisoke masih no amalaga baba aurima me aboto badadema waya uga sagugu da efefu bamoroi keu da efefu pamandana sumangi ande sinoma ohe tane penama faudu bazo masih da uga etemae pato bali howu me baba aurima zamesana da aga sabagele daruma liusi no marongo ama bazorugo ya tanaga bada dema ena ato bali sulu ba fandu fenaga hema ya sidudu mo au no ke mage heha ade irege to balinda aga fakka keu baba ma ema turia sisehi ade gofu he zaman sondra aga Yehova lo balangima amazo aga Yesu Kristo mangade dosa lain banuau bai sabua jemaat ben KP Jakarta ande Satua abendao no ira yotarai lingkungan sara iruki lingkungan ene Bai fareinda uga baba aurira bongi ma eke aro ira baba mati bakeu meno mana me o yang mana ngawale zodani furi ba aurini habagina te ande ya sidudu moa ira baba mati le aitu ira la suno de me bazorugo Mendo mana fau bo ngabate ra irau nora fau bu ale wera usaha ra ngabale go ita de ma afefu ila ba ane hendra uga soaya gabula de panuau e baba ngabale wamba beta zoguna e baba ngabale zoloi fau rira fadu de ma ba bokai lala bambanuau fefu mendo mana na banaya ke banaya ba makauso ira zaman sana ya fa zawa danga wanda sabele sifa henau o ba made ke sinoso bamboto sila itu imawai dan benau rata satwa ma rata lifusema mawai dan benau zatwa ma ibu ina edu warasi basi mana pemulihan ibu ina sanaya
faho bamadena-dena ba rasi ira ena tu fatang usabele baira-ira satu amasi nemu ambeta ba bele minu alawat refisai le mazara-zara deira soaya padu de ma ba begera ba bele ba faho bongi ba ma wai te bai boto bahiza le saabu baba mati Pawetan venau Bapa ama Devi Bapa ama Hans ba ena ya uga mana fahu ba roga ira be ekera modara de bang awale ba mangkau ba ena boy fare ira baba mati ya taruma lima auri baba auri ira ya malu malangi masih soba zorugo si mana woi tanda venau gei ira satu ama bertali usema sino manere tede luo wa atumbu barabungi ade omuzo de rame no do revia ngaluo bala dena bala farei ra uga baba auri ra fau kesehatan fau bunga batera fau ngawal goite de fau ra nora ngawal ada ya fefu cita-cita raza masana ira ya si duhu te do ira baba mati bakeu si mana ge mangadega salahi rauno masino mawetan venau basimake ande sino mubayaga idan ahono de zatuara saai ba ena ko ba bele zatuara baba mairi babondorogo amolaga tua kera irauno ande are bangawale mama kau ngawale beke do ewate do woto do tua ya do bali irauno siseki sama tau sama sumangi ya uga bazorugo ya malu malangi masih manuto tanda venau ve ngawale lalale pelayanan ni falua baramigu ande be ko magina te fehulu de depan wau ba faan ndrai nonima sito bali fakakeu baba mai maturia maturia somuso te bagu taluam ban wau ba komisi ba lingkungan si mana untuk tanda venau ge soaya ya aga pelayanan ba disager BNKP ba tingkat resor ba me dua mana ba sinodal ba bele ya site dolala lewo ba BNKP to bali la kami mo to bali hobu baban wow fefu mangande do salahi gei vamaretama heba Indonesia ba DKI Jakarta pa ege badananiha ya fahobu lemeno mana situasi ia da eso ayame ya mana ngabale zadua pa oi tekiko mana ekonomi ngawal proses politik sito bali mana abula de mana ma fagi papadu de masuk aya ya aga wa negara ma ade badanga uso pulikan ekonomi mang pulikan sosial politik ngawal hada iya ya wa atua kedra anonimus sino ututuyu Yotarai presiden, wakil presiden, para menteri, abodra kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, abodra anggota dewan, aparat keamanan, yasiduruhu, la ata ufida uke babangai haleu ada sino etehe basino amalaga kera, itu balin rela hobu ira babanua, meno etutuyu ira to bali to danama. Sabagale soaya yang aga. Fuso halewe kau basi ande sino mangereng site de basi no manega inet bualau fa omasi hom baba urira ne gera ba bele pa bai atage ba fa bai abu ira baba ngai halewe sawagele soaya ya aga basi mai fute fa bali draga mangabuli draga banomo maza masana draga roroga ku baloi fa uga pasau ka bana yama si fau wadede bana sona sa kegiatan sinangnya mapalua mino ai gereja ade dania balete bulu da uga ave baba mefa bede khema sawagele soaya ya aga no mangada da aga badai lo balangi ama badai nono Yesu Kristo babate gean ya moni oi dongalida ama ke masiso bazorugo ya ti amoni ede ya to bali balmo ya itu rezo masih tak uga si mana kai bagmita masuk ki ma ke be ke mama ke ande
Bae fa ke mau remasi mane pangi fa masalah basi masalah bae. Bae ayah ada aga bamanan raike. Eva ega basi leseki. Meya uga sama terban wow. Baso ke fa bele. Abla ke mi irugi basi le aitu. Ya tuhu. Mianga bulisi fau fau de ya tu bali ami sura ke riso. Sama dua ya balalawa ori mi sero ma bami tema hobu. Ya mu fau mi loba langi yang muroroge ami. Ya mu fau aga babania kami yang mu bua de nia kami. Ya mu falemba hernia kami. Bayamu be ba hau de kami otarai dae irui gete baara. Ya duhu. Sohua kedenrao mefa aurigu Yesu Keriso yawa barefa ihalido fatola mayo bazorugo manunego soroi dede usuno iya lemamale mamanunego soroi dede usuno iya lemamale. Ululu fefu wa aurigu amatere wa Keriso Yesu usuno iya sila aitu mesolo masih iya teguh Bamanunego soro Yesu usuno iya lemamale Bamanunego soro dede usuno iya lemamale Bamanunego. Saat teduh sejenak. Amin. Yahomu, Shalom. Tuhan memberkati kita semua.